Mga kalakbay, mga adlaw. Nana po'y usa ka post sa Seventh-day Adventist ba kini si Clint Burlas. Tanawa ra gud. Si Kristo giamong niya. Kay si Kristo kuno ang author sa Seventh-day Adventist, mo pag founder mo po builder ani. Atong pangutan-on kuno ng internet og sulay. Kung si Kristo bagyo gatukod anang inyo simbahan. O niya. Atong pangutan-on ng internet og kinsa nagtukod sa Seventh-day Adventist. Who is the founder of the Seventh-day Adventist Church? According to Encyclopedia of Arkansas, the Seventh-day Adventist Church, SDA, is a Protestant denomination characterized by its observance of the biblical Sabbath, Saturday, its emphasis on the imminent second coming of Jesus Christ, and its fundamental creed, the Bible, and the Bible alone. Officially founded in 1863 by Joseph Bates, James White, Ellen. Na, pila ka book founder? Wadyo Hesus Kristo, founder dito. Onya, basiga duda mo aning internet na to. Ha? Basiga duda mo sa internet. Niya ilang libro atong basahon. Kaning Seventh-day Adventist Belief. Tanaw na to, pahina 261. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Tinaw kayo. Di gina si Kristo. Kunya, kisay nagtukod, kano, iamong pag ninyo ng Ginoo, pastilan na lang ninyo. Bantay ito pagayo ang mga tawahan ha. God bless!